Dizajneri interijera predlažu da se inspirišete u prirodi i unesete boje i u svoj dom. A prvi korak prilikom uređenja jeste da odlučite kako želite da obojite svoje zidove i čime ćete ih obložiti. Mogućnosti kojima možete dekorisati zidove danas su gotovo neograničene. Od boja preko tapeta, dekorativnog kamena, drveta do 3D panela. Sve zavisi od vaših želja, mašta i efekta koji želite da postignete. U svakom slučaju prvo treba da odlučite da li želite modern, klasičan, ekscentričan izgled u domu ili biste radije da svaka prostorija ima neku svoju priču. Boja je često prvi izbor, varijanta koja se najlakše može promijeniti ako vam se ne dopadne ili kada vam dosadi. Pogledajte ton kartu i pažljivo razmotrite sve opcije koje vam se dopadnu. Imajte na umu da se dominantna boja vašeg namještaja i boja koju birate za zid moraju uklopiti. Da biste kreirali prijatan i originalan ambijent, nemojte nikada bojiti zidove u neku jarku boju. To možete da učinite samo na jednom zidu, eventualno dva. Ukoliko je prostorija manjih gabarita ili nema dovoljan priliv dnevne svjetlosti, nipošto se ne odlučujte za tamne boje, već svjetlije pastelne nijanse. Prilikom kupovine boje, pažljivo pročitajte deklaraciju i uvijek birajte one na bazi vode i eko boje u kojima nema vještačkih rastvarača, isparivih organskih jedinjenja, mirisa i konzervanasa. Odabirom ekoloških boja čuvamo svoje zdravlje i okolinu jer oni sadrže biljna ulja, ekstrakte i jednostavne minerale. Osim toga omogućavaju zidovima da dišu što kod običnih boja često nije slučaj. Ako ste se odlučili za bojanje zidova, ali nikako ne želite da izgledaju uobičajeno, već biste radije da postignete neke posebne efekte i teksture, možete se opredijeliti za takozvane dekorativne tehnike. One predstavljaju jedinstven način da se zidovi i plafoni oplemene i učine prefinjenijim. Za koju tehniku ćete se odlučiti zavisi prvenstveno od vašeg temperamenta i ličnog doživljaja prostora. Način nanošenja dekorativnih materijala na zidove i plafone predstavlja tehniku, odnosno jedinstvenu umjetnost dekoracije. Bilo da odaberete štuko koji podsjeća na mermer, neki od sedefastih materijala, imitaciju prirodnog kamena ili boju koja u sebi sadrži perle koje prelamaju svjetlost, dobit ćete jedinstveno umjetničko djelo koje u sebi nosi pečat majstora koji ga radi. Tapete također predstavljaju sjajan izbor. Na tržištu možete naći neograničenu ponudu jer su se prije nekoliko godina vratile u modu na velika vrata. Možete da birate modele od različitih materijala, samoljepljive ili ne, 3D kao i fototapete. Ovakav izbor omogućava vam da interijer učinite veoma zanimljivim, luksuznim i posebnim. Tapete se proizvode u serijama, tako da je važno da sve rolne koje kupujete budu iz iste serije. Prirodni kamen je najbolji prirodni izolator koji ujedno zadržava toplotu u prostoru u zimskim i hladnoću u ljetnim vremenskim intervalima. Ovaj materijal od davnina se koristi u gradnji, a posljednjih decenija sve je popularniji izbor za dekoraciju zidova. Odlikuju ga jedinstven izgled, čvrstoća, struktura i boja koja ostavlja utisak sofisticiranosti. Nekada je zbog svoje skupoće krasio zidove bogatih kuća i vila, a danas je dostupan po pristupačnoj cijeni, tako da svako od nas može da unese u svoj dom dozu luksuza i glamura. Važno je istaći da ne treba pretjerivati sa kamenim površinama jer se može stvoriti neželjeni efekat. Ukoliko je prostor u koji želimo da dodamo kamenu oblogu male kvadrature, preporuka je da se nikada ne oblažu cijeli zidovi, već samo jedan manji segment, jer će vizualni efekat kamena dodatno smanjiti vaš prostor. Kamen je veoma popularan kao dekoracija u svim prostorijama u stanu, počevši od dnevne spavaće sobe pa do kupatila i kuhinje, jer veoma dobro reaguje na vlagu. Kamen u dnevnom boravku najbolje će izgledati ako je postavljen na zid gdje se nalazi televizor, a potpuni efekat se postiže instaliranjem malih spot svjetiljki u plafonu čime se dodatno osvjetljava tekstura i ističe njegov sjaj. Za one koji žele nešto drugačije i novo u prostoru, zahvaljujući današnjoj tehnologiji, u ponudi su mnogi noviteti i nesvakidašnji materijali. Jedan od često primjenjivih modnih materijala za oblaganje zidova u interijeru jesu 3D paneli. Imaju trodimenzionalnu teksturu, a prave se od polimernih vlakana, gipsa ili bambusa. Posebni su jer unose trodimenzionalnost i punoću u prostor. Možete ih ostaviti u dobijenoj bijeloj boji, ali ih i prebojiti po sopstvenom izboru.
Osim kamena kao prirodnog materijala, i drvo je izuzetno zanimljiva varijanta za oblaganje zidova jer daje naglasak na toplu kućnu atmosferu. I ovdje nije potrebno obložiti sve zidove drvenim daskama ili panelima, već samo dio koji želite da istaknete na poseban način. Paneli su uglavnom debljine od 0,4 do 3 cm, direktno se lijepe na zid ili postavljaju na podkonstrukciju ukoliko su u pitanju površine većih dimenzija. Od samog interijera i namještaja zavisi kakvu vrstu i boju ćete izabrati, a ako drvo postavljate na zidovima u kupatilu ili terasi, morate izabrati vrstu otpornu na vlagu koja je prethodno termotretirana i zaštićena posebnim premazima.